job bun ki jingi khun nre yo covid ndai ngaya khun da katika ay katika covid ndai kanong yi khun persha kane taklam Kinong yalam bagi dikhot ka Joint Action Committee Against Umngat Hydropower Project menta kasngi ka arp sau tarik unailar kilalait bani kendu yu sembut menteri rangba ka jela uba Preston Tensong katai ka jingilai kendu ka daina ka benta banbu ka jingkerpat ban pensange ne wengno ya ka jingtmu jong ka sarkar banbu ya ka hydropower ha ka wa umngot bar ha katai ka jing kendu kala ai mensi mikinong yalam bagi dikhot jong katai ka JAC ha ka ba na kaliang usembut menteri rangba ulakular bayakan ikaman unra sya ka jingilang ki kenhun menteri banya thir ya thain sani naga banta ka jingdawa ban pha wengno ya kani ka jingthmu ban sna ya ka hydropower project hagawa umngan ban kong ai na kaleng ka GSC ni tak dia so kuman bahwa sibuk ka kraw by deputy chief minister di bak Preston Tensong ila pa ni ba ya kan project ada kadang tak kita sisa yo nongret yo pata nagleng jadi kalau ban scrap no ne ban drone no di project nomor ba na ka nagleng government hi ketika kan thai thma is pata nongret nagi ba tai ha kapten sarwai ru ba nagleng ki la kular ban ra ka kabinet de ni nakai ka jisir misi orang cikatman ya ka jingfu jumi ban scrap na ya ka nek project kan sa ulang kanuski kan support ba kata ka assurance ba kanuski scrap no ne ya kan ka project imbatai dai snow ba semohon ni yang tak jing ong ilmar cendra ba kabinet ba community ba posima sayo ka tip ba saka ko kerseng jung pio ke bangsa pibot kuwe GC yang perlu sekretari Mungkin ini kena pesan dengan JC, mungkin ini dapat dengan JC ru. Ini apa kejengnya dalam pertajungan dengan JC, ambil upaya cakap, ambil nongrab, ambil tip hang di video baterai dengan kantor mesti jumpa. Di hak kejengnya keren bagi Pak Preston ngalah pensyai hal tu dengan nongrab. Apa kuliah bahaya ke history dan evolution juga di tourism makasih jungi. Kita mau bahwa hagi senam ajar hatway hatar. Turis kibawan sa state jungi kibawan tak kibawan. Mud gabon kibawan hagi ni naik dia. Manpai uswak sora ni ban enjoy yang ni tunat Mariam. Lagi pas tunat bahwa nadu senam ajar hatlai hat sau seneng. Dengan situ ni ketika iong hagi dikipor arhajar hatway hatar hatlai kini gibenai telang kini off season kemudian ada benai Oktober ada benai Feb injui otoris banwan state jungi mulai haus nam arhajar hatlai hatsau seneng kabas tenar kalong ba hak state jungi injui don off season kemudian kamai lah munno lajan barok hatar benai ani itu ifi kadau jaiu hagi tisnam arhajar hatlai hatsau kami kawa umur Kemudian no evi state tungi ke dan lain lagi aset bakongsan tourism. Menikam ketika jingking jerip, baar ketika jingkau juga mau nong cleanest village Indonesia. Apalagi ngalak bendong ba kedai nak kadau jong crystal clear water jong dari buat membuat. Hakaba it has become an asset to state tungi USP. Di ngalapan semua Pak Preston ang ba concern kami ang livelihood ng ibre sa hasil yang menikawa muat ani habo baru aliang habo muat try jaka ba im na tourism ang itigi jaka ngrekin sutu siya itu maladangi du yang kawa muat ta ikajak ko jong iba try tourism jong setiap borak boy bahkan thobi guides bahkan thobi nonya tadi bahkan thobi tour operator Dangsian nilai yalong ke jalan ke jam untuk kita tourism makasih. Berfak ikan pau ikan concern. Wah ada tak ikan buat kalong turis ki. Te ngimdan hakabuar wan ajing mud buat ni kesorkan. Mereka ngikwa kanong ba kumangong itimtan. Natry kan ikan buat kalong turis ki.
bangin dua no yang kita aset perusahaan yang mesti jungi buat kesoka ke depan berkat kam kiai kan kam tambah kami gelia kapau mesti haka tourism map di India berapa conserve di aset jungi ban maintain iki ndai ban mic iki atrai ke jing pen food dan ke jing pen pen bu ya ke jing ma haka wa muat ala ban dia compare ban ke jing pen thot ya ke jing king jing di atrai Pak Prestur tentang nak suku bahaya di dengan bah ngimpu apa nih bahaya yang siapa tu kan sekitar Islam kamai tang kiri menai mulai kanjen adalah sultanat pasti tentang insurance issue bah tourism nanti kan off season apa kamai kan berapa di sasisian nilai keren bahaya yang bah please consider benam kita ibu amat kalau ada ngim persia, ngambil persia ini sedang dam is necessary. We live in the age of technology. Keba waktu kau ikhti jongi banyak lekai kita depend on electricity. Isu ini juga kamu juga setiap jongi banyak. Ya isu yang ini power generation. Tamang isu apa pun bah at least do not touch umur. Lihat kumbang kalong, nomor bah trailer kita kalong turis ni. Di ngatrai kesulkan kan sa perkap hai kan ni mas pernah kalau bayi Pak Preston ila sutu syai kata kejukiran jemaru buat ila pular bah dia kan isu sarang kabinet di ngatrai in the way lagi bah pensyai apa kabinet dia kejukiran sabi buat konglo dari kesulkan bah dia bersenai kan kita isu